Oke, selanjutnya kita akan membuat es coconut coffee. Pertama, kita masukkan santan sebanyak 20 gram. Lalu, kita masukkan gula cair sebanyak 30 ml. Kita aduk hingga merata. Lalu, masukkan es batu secukupnya. Kemudian kita masukkan base kopi sebanyak 50 ml. Dan terakhir kita masukkan susu sebanyak 150 ml. Es coconut coffee siap disajikan.